Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 20. Inasema, for the kingdom of God is not the one but in power. Yani ufalme wa Mungu haui katika maneno bali katika nguvu. Tuko katika ufalme. Huyu mtumishi Paulo alipokuwa anaongea na watu wa Korintho, alikuwa anaonyesha ya kwamba nguvu ya Mungu jinsi inavyofanya kazi. Maana ufalme wa Mungu si maneno. Kila mtu anaweza ongea, lakini ni nini inadhihirisha ya kwamba tuko na nguvu ya Mungu? Ni matokeo ama manifestation ndio inadhihirisha ya kwamba tuko na nguvu. Kila mtu anaweza sema Biblia inasema. Kila mtu anaweza ekelea mtu mikono. Kila mtu anaweza sema Biblia inasema, lakini hata mijini leo, siku ya leo, ukienda miji mingi leo, watu wanaibiwa na Biblia. Wengi wanaibiwa na maombi fake. Maana wajui nguvu za Mungu haiko katika